Sangkha jakua samli pariata Israel ramma piana tranga anramin firfiaka beina hanto rap thak berle Holocaust nuwa ni khathil thuwa juda te thinem berni tun October ni sharia lo thleng khan khovel makti le soi a hlona sa hle a Hamas ho che dan rong takin dem ma hlo rualin Israel chanlet na lutukin Middle East mai ba ka khovel pum politics le ramsang Chhangte in lai chin na boruak thalo a thlen mayang ti hlo thon na po alian hle chutiang kara chuan atira tangin US in Israel a thlop charchara President Joe Biden an Israel hnunga handin tlat thu le englai ma Israel chu mala hanom tir lo tur thu asoya Israel in nama inveng him tura dikna le mo phurna anei thu soin Israel thil tia ramdang te inrol lo turin Biden hian a hrilh ramdang inrol thei te veng turin a indo long lian jet fighter phurkwal chi aircraft carrier USS Gerald R. Ford le ama venga troi om tu long dang Mediterranean tui puya atir ngal bok kha ani a tin chu mai ni lovin a Secretary of State kenin Foreign Minister kan tiang Secretary of State Antony Blinken Israel a tir ngalin Israel ta na US adin tlat thu a hriat tir non le a Antony Blinken hian Israel then oma Arab ram ho tlo in an ram suai tu te akom kwal ngal bok US du dan chuan Israel in Hamas ho laka phuba la char se a then om Arab ram ho ronin rol velo se ti ani bera voin thlengin chu thil ni dan alani ri bok direct taka Arab ram khoye mober an ronin rola Hamas te thlawang hona na Israel hanron be ani chuan indo na lian tak achuak don ti alan sa renga wangin chu US le Israel hian pumpel thei tha an ti a mase Hamas ho laka an be pui thla kero Israel Air Force 10 cholsan mai an tum lova khomwal sipai te po in ring rengin ramria an kur khup bok US tran puina le malak na Arab ram tele Israel in kara Inthianthatna lo piang chhozel hi Iran in ti chiat an du hle thu le Israel in Iran hi nuclear ral thuam nei tir atum lo bur thu te video masalama kan soilang to thina Iran hian Gaza Strip in kul firfiak pol Hamas le Lebanon in kul Hezbollah kaltlanga Israel abeirang baka direct taka tun in dona telve hi achak hle in narin oma a in rolani ero chuan Israel in chu churem changa la a Iran nuclear plant zong a bom chiat sak vek du ngei arin ombok chutiang in dona lian tham tak chu thlengta angse tuna Israel hnenah in lai chin na tha nei mek tu le nei tum ve mek tu Arab ram te hian Israel ram hi an thlop chhun zom zel du angem ti zo na poimo tak ani laiin US President Joe Biden an tun ni lai ni kalta October ni som pariat khan Israel a tlawh Israel hnunga US adin tlat thu a soinon le President Biden hi Israel mai ba ka Jordan tlawh Jordan President Egypt President le Palestinian Authority President te meeting nei pui ngal tuma zin ania masea zin ma chi ani October ni som pasari thole nia Gaza-a hospital pakhat bom ani awangin chumi awanga lung oilo na hlantir nan chuan Palestinian President Mahmoud Abbas an US President hova meeting nei chu a thul thu apuanga ti chuan Jordan sarkar in chu meeting chu nei thei ani ri lo tur thu a chwa chun zom ti chuan Arab leader te mu thei don taloma se Biden hi Netanyahu muturin Tel Aviv fa chuan a thlok lut ta thova Israel in indona ma chon la ya Israel tlo ma saber tu US President anitani a chuan na Air Force One atanga chuka Ben Gurion International Airport tum mun lei ara in Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nen in thlakhlel hmel le in ngainat hmel takin anin chibain anin poma ahnu anin komna a Gaza-a hospital bom tu chu Israel an niloti alan thu Biden hian Netanyahu hi hrilh Tel Aviv fadar kar sari le achan ve om chung hian
October ni Sharia Hamas ho kutuar le mit nge ya thil thleng mutu mi thren khat a hmuwa US om chung chuan Israel mala om lo tur thu atiam hlom ruam man lok angin Arab leader tenen Jordan a in hu thei ta lo ma she US pana thlo holain a chuan na Air Force One chunga tangin Egypt President Abdel Fattah el-Sisi bia in Gaza buaina chungchang soipuya Egypt le Gaza thunjam tu kongpui Rafah crossing kaltlanga Gaza chunga chomdolna bungrua lutir phalturin nangen angin chomdolna bungrophur truck somni Rafah crossing atanga Gaza lutir chu Egypt President hian alo rem ti pui ni in President Biden hian asoya truck somni ten Gaza an lu thua ya be sei thu le Hamas lamin chung chomdolna bungrua te chu an mang kholo ani lo chuan Palestinian civil mi te chomdolna na mamo dangpo thonlu belzel ani tur thu asoi Israel Prime Minister Netanyahu po in Egypt lamatanga Palestinian civil mi te chomdolna tur bungrua lutir hi aremti a ma se chung chomdolna thil te chuan Hamas ho kut a thleng tur ani lo ati thung tin Hamasin nan mi hren te an chua vek ma chuan Israel lamatanga eng chomdolna thilma Gaza thonlu ani lo tur thu Israel sarkarin thu chua siamin apuang zarbok buaina chua hlim matanga Israel sarkarin an ramatanga Gaza lut thin mishing mamo chi sang power supply tuile cholam chi thil thlenga hati top sak veka wangin Egypt lamatanga chomdolna phurlu tumin pol sang-sangin ma an la a ma se Israel Air Force 10 Rafah crossing le a che vela air strike nasatak an nei awangin ramri chu kaltlang thei ani lova Egypt ramri a chomdolna bungrophur trak tam tak anin tlar mek ani soito angin thole ni a Gaza damdoi in pakhata bom puakin mi zanga chuang zetin an thi pha ni a report ani a Palestinian ten chu Israel Air Force te thil ti ni in han pu a Israel chu civil mi te chunga rong taka che a an pu ma se Israel in Palestinian tele Hamas ho pu na chu pha in civilian an bitum lo thu an puang non le a US President in alo norve bok angin tihian Palestinian civil mi te chanpuina tur chomdolna bungrua po Egypt lamatanga alu arem tiveta hani a ma se soito angin heng chanpuina te hi Hamas kuta alu aphal lo thung thole nia Gaza damdoi ina chiat na thleng hi Israel thil ti nia alan lo thu President Biden an ni lainia Israel tlawh na asoi ti kan soito a US a ho hnu po in he thu hi asoi non le a Israel in an mani in him tura dikna han nei thu le an mani tha chimi vek tum tu te han be na konga khovel ramdang te in rol lo tura adu thu po President Biden hian asoi non le chuti rualin Hamas te laka Israel chetna hian Palestinian state nuai botum na ako lo thu le Palestinian te ta na Palestinian state aom ve tul thu President Biden hian asoi tela Hamas ho chu Palestinian mi pui te ai o tu le rorel sak tu han ni thei lo thu asoi tel bok Hamas laka Israel in be pui a thlak na Arab ramdang te in rol tur veng tura US in USS Gerald Strike Team Mediterranean tui puya hun thu kan soi to a Gaza-a damdoi ina bomma pu ani thole nikalta khan US hian USS Gerald bula om turin aircraft carrier dang USS Eisenhower atir bet le a ramdang tan Israel do zonga ring rol ve ngot achilo mel viawani thole nia Gaza hospital a chiat na rap thak tak thlenga wang hian khovel mun sang-sanga Israel dem na le dodal na mutura om nuala Hamas ho pu angin damdo ina bom puak hi Israel Air Force te thlaka an ngai hlom Mashe nilai ni som pariata Israel sipai thupuang tu Rear Admiral Daniel Hagari an press conference nein Hamas ho pu na chu do tani thu asoya
hospital area a bomma pu don lai chi a abul hnai than mua la tanga Islamic Jihad hovin rocket ankap chuak lai thalak pho chuakin chu rocket chu Israel lam hoyaka chua ania masea kal suala wanga alali hospital bula atlak thu Rear Admiral hian asoi tin alali hospital hi a building tak chelova a kota parking area vel chau a chiat awangin airstrike manga bei nilovin puak theithil dang rocket kal sual atlak awanga hetianga om hi ani ti achianga airstrike manga bei chu ni se a building pumpui atlusop vekang ti in Rear Admiral Daniel hi anasoi tin Rear Admiral hian tuntum buaina chua tira tanga Hamas ho rocket ka chua Israel khenglova Gaza chung vekatla rocket zali chuang tlak na hmun radar atanga alandan thalak a pho chuaka alali hospital bula thole ania rocket atlak nuwa akap tu Islamic Jihad le Hamas helho in biak na Israel intelligence in alo record atlang zarbok Israel in Gaza hospital bom tu chu hanmani an ni lo thu le Islamic Jihad ho rocket ka chua kal sual ani jok thu an soi yang che in US President po in Israel sipai te thil ti ani lo thu Israel ram leilunga ngei le US a ho le hnu po in a soi nan le ania Arab ram ten engang che in nge han ngayanga engtin nge US le Israel te ne na hanin dor na akal je lang ti chu hunin alaron hrilh je langa Arab ram ten an thlop emo thlop lo emo po ni se US ero Israel kiang adin tlat zel arinom thung me ni som pali sangkhat zakwa somli pariat janlaya David Ben Gurion an Israel ram din ani thu apuan rualin US President Harry S. Truman an chu Israel ram lo piang chu US in apom thu chua ati chuak ngal khahania Arab ram ten juda te puala ram lo ding thar chu doron ngal ma se Israel ero in vo in thlengin juda ten mani puala ram an nei vele mani sahimna na bei an phu ve ani ti chu pomin nasatakin Israel hi ala tran puin athawang ala hausak chun zom zela hun local le tura po US politician president ni ve tumte tan chuan Israel tranzonga politics khel chun zom zel alangai mel sangkhat zakwa somli pariat chawa Arab ram ho hian British inan kalsan tur Palestine rama Palestinian tele juda te puala ram pahni om tur chudu lovin juda te ram ne chua thunun nantuma tuna ero chuan juda ten Palestinian te tana ram puitling Palestine state a om an rem ti lo ve thunga ompo ala om hlei theilo mek zel ani amai ro chu khovelin nasataka nora wangin le athian thaber United States po in Palestine state chu om ve tura adu awangin Israel hian Palestinian te tana ram puitling a om ve hi ala phalsak ve thut thei tho boka hunin ala hrilh chho zelang tunatan chuan heti chin hi nile report se next video en hmule theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule